umuntu obona ukuthi izinto zakho zimnyama, izinto zakho zivalekile, izinto zakho azilungi, ubulongwe lobu buse fresh, ngicabanga ukuthi ubani namhlanje ebusuku, thatha ubulongwe ubuhlanganise nosawoti lo ofine, usawoti ofine, fine sea salt, uthathe ucinnamon powder, thatha into engangesandla yobulongwe, uthathe ucinnamon powder. Every day fanele uthole ubulongwe obufresh, uthathe isea salt iy'puni zibe yi-2, bese ufaka iy'puni eziwu-2 zika cinnamon powder, ubese ukufaka emanzini, ufake emanzini ukubhuce, and then ubese uyakuthatha, ufake emanzini angango-5 litre, ubese uyakuthatha ugeza either ilanga malishona noma ilanga malisaphuma ekuseni, then uzogeza ngalento ukhulume ngayo, khulume usho ukuthi izinto zakho mazivuleke. Wenze lokhu 3 days zilandelelana iy'nsuku, izinto zakho zizokwazi ukuthi zivuleke, bese uyaqhubeka nempilo. Siyabonga.